basangiriza atukuzwe ngo bamanyagura n'ibisima ariko kandi ngo bahebase. Uyu mugoroba tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Yego. Kugera ikirenge kugenda uko Yesu yageza agenda. Kutembea vile alikuwa anatembea. Kuongea maneno yale yalikuwa yanatoka ndani ya kinywa yake. Na kufikiria mafikiri ambayo kulingana na Roho Mtakatifu. Bao nagabashishikariye izi ntuma zagiraho. Zigisha. Tugiye kuvuga ibintu bine zatumye abantu batega amatwi. Yego. Izo tugiye kuvuga. No kuvuga ngo urafata iryo jambo gishireho kubera ukuri twe tumaze hagarariye Yesu Kristo. Nitwe Yesu yavuze ngo nimugende mugere Yerusalemu ni Yudeya no kumpera y'isi. Mubwira abantu iby'ubwami bw'Imana. Ubabwirije aremera mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwana. Pentecoste existe. Atukuzwe. Amen. Ukugani yo twazanye. Kero kuna atuze muri Pentecoste. Ariko Imana turebe. Biblia yangu ya musu cyangwa ndatuka. Ariko bitwara. Umunsi umwe wabishere. Abigisha. Bose ngo bari hamwe. Bahuje umuti. Intekerezo ari zimwe, icyerekezo ari kimwe. Izo bakora ari umwe, umwami umwe, umwuka umwe, Imana imwe. Kotera haleluya. Ngobagiye kumva umuvumuri wuzuye mu ijuru, murabatungura mumeze nk'umuyaga mwinshi uhuha. Barategera hari ibitangaza biraba abantu bose bari muri iyo baravuga ngo sinzi ikintu cyabaye. Bibiliya yarambwiye ngo atukuzwe ngo barangize ngo bakira umwuka wera. Uwo mwuka wera ngo bamare kuwakira ngo batangira kuvuga ngo kuzi iki ngo kubera ko bari bagize gute bari bazi bakaanza kuongea maneno tofauti. Hari abantu huku tumeze ngo bari benshi bari abahanzi abayunani abayuda abagiriki n'abandi batemera Yesu. Yego. Bari ngo barafatwa. Ninde wari wafatwa ngo yumve ukuntu bizabimera ariko ntawe wagafashwe. Iyo umuntu yafashwe iyo umuntu yafashwe tazatekereza kuba kuri Imana. Bazavuga muri covenant hari inama pi yiki ngo yo gukora induru ubitekereza. Barafatwa. Ariko iyo umuntu yafashwe umugabo wafashwe ntazagora umugore. Kandi umugore wafashwe ntazagora umugabo. Yego. Azamubwira ngo urankomerekeje mbabari. Suko. Watinze mu gitaramo sheri mbabari. Mungu wanezerewe. Apana bene abo kuvuga ngo nuvuga turareba. Mungu wafashwe neza uzi umwuka we. Azayireba umugore. Umugore azagira maravuga ngo akamubwira ngo uvuge ukeneye n'iki ngo wambabaje mbabari. Kurya kuomba musamaha. Nibyo abanyembaraga. Igituma pastor bari gukuranira mu ikanisa babiri bakorana bombi gusa tangu mutubone hagati umwe nukunanira kubwira urundi ngo mbabari kubera ko mbabari izingiyemo amaraso ya Yesu Kristo irimo imbaraga z'Imana n'umwuka wera Kristo wese rumwe n'atumwe ukucyana nanye gusa muri uyu muhanda ni ukubwira urundi gusa mbabari mbere ariko muri nasi tuzamuri biganza abantu bahurura baje kumva ibyo bavuga bategera bakaza kuzigira bavuga n'ijisho. Iyo umuntu yakira umwuka wera azavuga kundimisha
ise na nyina na bene wabo batazaba kweli kandi bazagutinya kubera ko ibyo waba uvuga bazakeka ko wavuga kandi bamwe bazavuga ati ariko kurya umwuka wera abahaye aguma kugusindagiramo kamere y'Imana no gukomera kwayo abahaye aguma kuvuga ngo turi kumwe nawe tuzobana nawe kuzageza ku mperuka y'isi Yesu abamuhanza ntawovuga kundi bizumuka wera atuzuye umwuka nta n'uwovuga kundi atazihawe nta n'ushobora guhabwa imbuto umwuka wera atari n'imbuto z'umwuka wera nta n'ushobora nari kuvugana n'Imana atagusenga bona je ndarafata abiko barafashwe bana kwandi kuvugira ngo bari mu mwabwa ngwera ukinanje ariko izi ngo zose muzamona zasenyuka takindi cyazimase umugabo no kunanga kubwira umugore ngo babarira n'umugore no kunanga kubwira umugabo one yule ambaye wanaomba msamaha na anasema hapana uongo suwini kwanza reka tumshambe mushambe wowe sino gusiga pe muramuri bigatari tumshambe abantu bari mukimana imbabazi Yesu ari afugaruka abo bantu umfashe tubashambe zamuri bigatari arashe Yesu abantu baratangara batera akajagari hanze intumwa ariko Petero baramanuka jomura arabaza mbese ndiguza amakuru y'umuhanuzi we ngo avuga biriya atubwiye ngo nzasukumuka igihe cy'imperuka n'iki gaturi niyo makimbirane dufite sasa amakimbirane dufite n'ay'abantu buzuye umwuka n'abandi batarawuzuza ni ukuvuga ngo iyo uturanye n'umuntu utaruzuye umwuka aba ari muri birote uzamufunguza zo kwandika amahuzo haleluya pakita tola ariko Petero yatubiriye neza Petero bwana kushua wamenye ibanga aravuga ko ashaka kuzumwana sigaye we rwose uraba mu bweshisi babahungu batoba ngo baseneko ariko ndakufa magara batuti Imana ngo ndisiba kuvuga ngo aho none nitavugana n'abantu bayo izovugana n'ibiti uzobaze ibitukiza n'abavuga bana beus mudare kumara kunebe uva kubiri
ayo makuru azozanangirira mu wawe. Hari abantu bahagaze mu kigo cya Yesu Kristo. Hari abantu bose, hari n'abanyembaraga, hari n'abuzunguka we, hari n'abakiyizo. Nafurahia baraka zote alama hizo nilizipewa katika kufa kwa Yesu. Yukuri neza inoka. Abantu bagenda n'amakuru. Kandi kujya kubaho nta makuru. Uzikora amakosa nk'igihugu. Umuyugu usubiye nta makuru. Azavogera umwana. Ariko umuntu ufite amakuru rero azahagarara neza. Banavuga n'izina ryawe. Bikagutera guhimbaza Imana. Uzamuhimbaza Imana. Dufite amakuru. Atukuza Bwana amarira. Tugenda n'amakuru. Ishyamba rituma zagera zigenda. Nta makuru afatika y'umwuga. Bageza bicara bafite information. Buri gihugu kidafite amakuru. Izo gisaba. Sari tangamo na CIA. Bazafata imbaraga zose bakazitora mu iperereza. CIA yacu n'umwuga we. Ni ukuvuga ngo Imana yafashe hose imushyira muri Yesu kugirangiza mudu kugira ngo icyo dukeneye cyose kidusange hano. Zamu Imana ikibazo. Nukumenya ko Yesu yaje aradutse arazuka aja mu ijuru ngorane adusize cyane bikomeye arabaza abasigira umufasha kandi umufasha ngo umwuka we ngo azabana nawe yego ngo kuzageza ku mpera yego Paulo namaze kwandika aravuga umwuka twaha si umwuka w'uko ngusuza gusukana uko bishakiye bigende uzokanga ibigukanga ko kuraganga mwaje gukunda
ariko abatuye ndakurusha gusenga. Bwana sifiwe. Uzi umuntu uzogutera ubwoba, uzotinya umuntu ukurusha gusenga, umuntu ukurusha kuvugana n'Imana, n'umuntu ubana n'Imana umunsi ku munsi, uwo muntu uzwi mu bwawe. Bibiliya amabamwemewe bose yabaye izina yo gukorana n'Imana. Kukuwa mtoto yani tuko na right kwa kila kitu. Uburenganzira. Tuzama bika. Kitu cha mbele sana na kitu mipuma kitu abantu bakuru. Kwani jambo gani muri? Hara yani kile kwa sasa. Arabu ya jambo ni mala wewe muri me? Wewe mshediki. Tuaso ni free of fish. Dufite ibifu itanga. Abasu. Ibifu. La chiari professo melade shambonga trofe. Mai watane ba. Arcane sa fesa. Noi nai. Ariko wowe ni ibifuzo sasa ko ni igifu muyu. Ni bitanga. Ibicika. Ibindi wenda abantu bobitole. Ariko igifu muyu. Zakigana. Shoke kizakigaragara bitanga. Sanga muyu budafite. Umuka twahawe umuka ubwe. Yego. Iyaki, ugiri yaki. Ugiri yaki yesawe. Iyaki kwa muri kitengana no ugiri yaki. Hana kusakuza wasama bazokurongera isumu umama saa sita. Wakaribu kumezi aho uzali kibatese. Ukanira nishoni. Uzoziba. Sio. Uviye mwauri. Uri wishe muri mujya. Ko byahi aho. Indabirus. Komene tani. Arcane trofe. Sewina Shambonga trofe. Tamuyumbe w'igifuba. Ijambo ry'Imana rigomba kuba muri wewe rigwiriye ariko kandi ribishe mu bwenge. Nta mushumba w'igifu uba, nta mushumba la trofe. Karolina za fisandre. Wengine wanasema talikao karolina za fisandre. Samuhara na ki ashimaye na trofe. Maragazima. Nakati gani? Longela ngai lofu. Ngo mu ndagwaye niki? Ngo bagwaye sumi Uganda. Aho yo bari kuha. Urasa. Arongeye. Urasa. Ndetse n'abaganga iyo bazobihurira. Loke. Melas. Ishimela pati. Nangolo. Umuyumba barajamwe no gusenga. Ishita gusenge. Nurangiza gusenga, ubabwire ngo Imana ibahumugisha. Kandi ntugatinde. Ugatinda hano. Ugatinda. Ngo namaki. Ngo murakomeye ngwaho. Ngo mugabo aherutse ino gihe. Wewe ushinzwe amakuru y'abantu bari hanze. Wagiye gusenga cyangwa wagiye kubaza amakuru? None faridero. Mena lidesa ne. Baragasuka. Akikaruko. Akiri. Abantu bagiruke. Tuzamure ibiganza. Bari mutore mugire perezida. Ugiruke ngenda kufuza amazi urugese. Ufite ubwenge. Guzu. Tiwo byaga bwana. Tiwo ibyo gusa kiborera. Tiwo kora amakosa. Tiwo kwiba. Tiwo samba. Niyo kitere gutora umuntu. Kitere ya mbere urakishijwe neza. Kitere ya kabiri tuzujyana. Kitere ya gatatu uherutse masengesho ya. Kitere ya kane niki uzurugana n'Imana. Kitere ya gatanu ufite amakuru. Kemuga ikimenyetso niki ufite uwe uhamya n'Imana.
bakatubwira amakuru y'umuhano uhagazeho ugira yashyubuka umuhano uhagazeho yazana yashira kweli avuga ngo ntaho ujya kundi umutima muri so nta gifuti ugomba kuyobora ijambo ry'Imana riri kuri yego ariko kandi bibishyura cyane mwayihuguga abantu ntibagihugura ni ukubona gusera natangi kandi urungabuza urungabuza umugabo yibye ko baramubwiye ko aho ubwibye we ngo bikomeze kuko ngo ni ngo bizoshira ibizoshira kuzogeza gusa umwibara yafashe ideni ry'abandi tuyishu ko baramusanga mu ikanisa ko baramushiza mu ikanisa ngo tugire ikibazo hari ikibazo ishaka sinaga hari ubutumwa tuburane sibuzo nove professionalism wowe maso kandi muse igihe turimo igihe cyo muse igihe cyo kuba maso igihe cyo kuva mu kashaga igihe cyo kuva mu kavuyo igihe cyo kuva mu bibi ukamenya gutandukanya ibi n'iki kubera ko Pentecost biri muri twebwe ijambo rigomba kwambara ariko kandi bifite ryake ariko umuntu wagaragara mu gatuti akazamena amabanga y'urugo rwiwe cyangwa mukuranye kuri sosomeke mukure ku mugore warase mu zo kunda zo kwihanganira zo kwihanganira daye basta zirandahira zigomba gusubirwamo mutazabona ikintu kimwe usoza umubwira ngo tuzobana neza hari ikibazo numara wera muto ture ahubwo igihe cyo kurahira abantu bagomba kuzabarahira bafite nk'abana batanu twarakwitegereje neza tumaze kumenya neza karagiteri zawe urangije ukavuga ngo jewe Mira safe calmo riposafe l'anima savina glorificata la cheviglia gofe do jambo abantu bakuru uko igiposo bagashwana kuri ariko mana lelas melancia la caridelo roba la ridasavina ngo kujya muzamuba umugore wanjye yawe none n'imbaraga iragiye uri kise ntabwe ijambo rikurimo ntabwe kuko umuntu ufite ijambo muri wowe uzi ubwe azamenya inzira yo gusohoka mu bibazo nimba utazi gusohoka mu bibazo ariko umuyumba azashyira ngo yatandukanye n'umugore umuyumbe umupasiteri azashyira ngo barananiwe bari kumutaka ikibazo bafite amakanisa y'Uganda ariko nawe kigeugeu kigeugeu utayingira tuzamurika umubwira ngo umugisha wo mu Rwanda ustuka biriya izivuga ngo abantu bahuye ari batatu cyangwa babiri bahuje umuti icyo basabye cyose bazabagiha buriya umugisha wa mbere paya mbere ni ukubana neza n'umukuru yego Imana ni umwami w'amahoro ni ukuvuga ngo amahoro yabuze izivamo hari izindi ngoga zifite amahoro ntabwo ubwawe bonyine ngo ariko yare hari izindi zitekanye papa hari izindi yose yohubwira rwose uwo mwuka w'Imana yituriye mu mutima
burakenewe mu rugo ubwe burakenewe muri bizinesi ngo narahomze uzoreka guhomba utagira porogaramu ubundi ubucuruzi bwiza ndagira kandi hari n'utazi kwandika ugashaka umusozi kwandika naranguye aya ese noneho abantu bazishura no gukora naranguye aya ngomba kugurisha yataranyirengera atazobuza kugurisha ayandi tuzungukana ayo tuzojyana aya sevina niba umuyungu uzuga ngo baravuga ati wayingatiye we ngo baravuga ati cyangwa utasenge ngo nimusengere ngo sinzi ukuntu ngo zagenze ngo imbaraga zarashira usenga ryari wewe gusa gusabana n'Imana ngiye mu rugo rw'intambara utaho intambara wasenze ryari zizoshira zigeze Paulo yandikiye Abisiri arabafite ubushaka cyose kimewe n'Imana mujya musabira mutitiriza mana we urugo Yesu Nazareti kugira muzobona amahoro umukobwa mwaho kimuzira isoso umenye ko sura sinamuza sinumura rasuli yo guhita rudasera aya makuru zizi ya kero nilale sai mafai sawa ikikesijali kowe sawa 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 tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa tuwe pamoja wa Kristo inshuti yawe ya mbere hano ku isi ya mbere hano ku isi ugomba kuyima yego inshuti yawe muri umushenezi number 1 umufrenzi wawe close agomba kuba Yesu Nazareti abandi bakazabaza bakurikije Imana mbere umugore n'abana n'abaso wanyu n'abana umuntu wanze gutanga inka yotinya kugushura gure wa ushaka tamudombezi akayikwiba yotinya kugushura gure uguti akiyikoza zawa indoga zeteriko zawa Sawa, ukikazijeko. Sawa, sawa niga. Umuna. Haleluya ni ugasanga perezida w'abayubu. Turi mukana lega igitaro cyawe Mexico. Turi igitera ngo pasta ngo kuri zuba no perezida watugo. Moshe giti cyashe mutakibazo. Ariko perezida mwita vuge muna. Tazakorewe mu bwihisho. Hari ibintu Imana igiye gushira ku mugaragaro musobibona hano n'amaso. Hari ibintu Imana igiye gushira azara. Musobibona. Uzobibona papa. Nukuri kwima. Hari ibintu Imana izoshira ku mugaragaro. Nyuma y'iki gitabo hari
Ese ubundi reka maze igitaramo gacyo mbaye atukuzwe. Umukristo abana neza n'undi, uwo mukristo amaze gutera nshuti yacu. Murahuye mu gitondo wiriwe kamatamu murabana mu kiyumbe nelase ngo tuye gutarama ngo jewe sibifite aho ufite iki sani ibyo ufite tubivanga n'igitara mu izina rya Yesu. Ufite iki niba udafite gahunda yo kuja gutarama kuraja ngo niha ubundi abantu bataza basenga basiba amateraniro bagomba kubazwa ibintu zose vy'ibyo muhana. Abagore bazasigara mu mazu bicaye badasenga, ntibataha, ntibagiye mu mahoro, ntibagiye ku musozi. None niga nimugoroba abandi baratandukana, agomba kubazwa ibintu vy'ibyo muhana wo amakosa yose ayo bakora bayazi. Tuzamure ibiganza n'imasoro umusore ugasenga baguma kwiruwe abandi mu rugezi, baguma kwiruwe abandi mu rugezi. Tuzamure ibiganza n'imasoro urukundo rwarashize aho none uracyari mu bantu. Niba urukundo rwarashize bagiye bishaka uracyari mu bantu ufite shaka igihugu kuko abantu dukeneye urukundo. Yesu Kristo ni umwami w'amahoro, ni urukundo. Imbuto z'umwuka we ziragaragara namba wa ni urukundo kuko Imana yakuze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wawe w'icyo kugira ngo uwizera wese atari aho azahaguruka mu bugezi wacu. Nawe urabona dukunda abantu baje mu gihugu. Wewe ni barua watu wote kusoma. Uzamubona ngo narafashwe bose ngikundana gutarabana n'abandi icyo cyagufasha kikizwa ariko kizomenyeka. Ubwo ni nande bari muri iyo muri manda yari kuri mu nazo mwaka musingene reka Yesu se n'uwo mwana Yesu gasiswa zamuri biganza y'imashuri ukamwaza umuntu ugasura mushiki usanga lakini siku hizi usigawubira umuntu kugira icyo ukora akamagishira ku ruhu kuri statu nizo ndaraje nakohereje ngo zizokugirira akamaro. Yamara agafata ifoto yawe akayishira mureka ayo mapeti ayo ni amadayimoni. Bibiliya ivuga ngo ukuboko kumwe nikukora ukundi ndikukamenye amakuru. Niba wafashije umuntu menya ko Imana ya Israheli nikeneye kubimenya n'abantu ntibabikeneye. Rero abantu uteje intama n'umuntu utari ufite kumukarifana barazimuka kandi azimiye abaramukomereje. Tere haleluya. Jaga tatu kusangira papa. Kusangira. Iwe yasiye barazimuka. Kusangira. Kusangira. Yesu ni Nazareti. Tumepewa kitoto kichanga ataimiliki nyumba ya Yakobo mfalme wake hauna mwisho. Ukizwa bisaba transformation yindi ndani transformation immediate guhinduka bisaba guhinduka muri wenyine. Yesu yatakwitegereza gusa bisaba papa kintu bisaba kuva mu bagororwa akizwa neza ukareka ikigorora ukareka n'ikinyabyishi ukareka n'abanyakuru ukareka ibituzu warangiza makabaho usabana. Amen. Umuntu basandi kuri misale ya karere bashema niko bariya abandi bariya bayo tulia uzona ndiko utashindwa na hii safari. Hii safari ni safari ya wenye haki, ni safari ya wenye haki, si
safari ya watu ambao wananena maneno. Yes, kwanza kujamshukuru. Bwana sifiwe. Akirishwa nimuza dusangi bamanyamura. Umusi mugati. Arabira ngo nimuti. Muri mubiri wanje? Nimuti. Zamuri biganza. Hiyo pasa kawe. Yesu inasema. Yes, I salute you for you. Exactly. Arabia wanimisana abadusangire bwa nyuma. Muri muri wanje ni muke. Ngaya marashera. Abantu bari kumbwira ngo bazamuriga. Bari mukuriga. Bazamuriga. Namwe bazari ngara. Bazamuriga buri. Bazamani wose kanisa Yesu. Sawa mvuza mwana sote utange unakamagira ushi. Kuja ga mukira. Uzosha papa. Namwe wanyu bari kuri. Muri wo bari kuri. Convert. Je me rappelle. Asimai. Melosa. Mebarikiwa. Muzoza mujya muza muhora munyuka muzogeza ngasi abasigira amaraso arabwira ngo aya maraso ngo ni ikimenyetso cy'isezerano basigiye ni ukuvuga ngo tuzogukunda Yesu tuzobana na tuzosangirana tukuri inyuma tuzobana mu bwami tuzamuri mashwa Kubabwire mama tuzodufatisha ukuri kw'Imana. Bire kuzomagarisha zawe nuko zo bari iki. Musangire ukaba. Bire. Kweli. Kweli. Bire nebere cyane nafatishije muri musangire. Gwino musangire basta. Bire musangira bire. Ituma cyane bari tumwe ba udashi. Ishambere kwa musangire. Chaka dovere palideras. Bale za sharinga musangira kwa uke muri bibazo abantu bafite. Abayuma bamenya umuntu agiye gukorwa n'isoni inzu y'ibintu umunani timubitanza aba umunani bakama bitokeza nta muri mugomba guseba kugana kare n'umurage ta iyo byo umuntu bonke yavuga ngo ndapfuye muntara ituma zaje nazigurisha amasa Petero gusabira batagira ikibazo bakamaza ifaranga zose mu sinagogi hanyuma umuntu akaza twashobora bamara akamaza n'isigazo kirakemuse intumwa zose zasohoka hanze abantu bazireba bakavuga mu bwabo abantu bakurikiye Yesu natwe kuri ko tugomba kumera cya kibazo amatayi yarashye cyagenze gute cyange gusa ni uko tugomba gusangira cyanyuma we gusenga we gusenga kwacu Ituma mazao na gasi. Haya na Yesu. Baga sawa gari. Akamanga mtwe kusoza baya na Yesu. Waona za. Eka mushakisha yani mae. Okura magana paso. Oya. Paso kuna kisizo. Wenda wako hayo kukoga na wana. Hakuya muko na wazao bishima bashi. Asante ko turuhuse. Tuwani mududu kuramusi. Barahaye.
kunga uzabwira ngo abantu bandezera Imana bamwe kujya ni biba yavuye tukisimama na kiyo kama ndio mbona alikuwa sinaga bitangaza hizo tuzamuri bigaza usengano uzima w'umukristo ni chakula cha kila siku ni lazima tuweze kula haramu ndio wewe mkoka sema hizi ambazo ushana Yakobo yavuze yeroze ngo satani zayikalizerera bishaka uyo Koma yose muri uyu muhana uko twese safari nimwe hari abantu bafite akazi papa bafite akazi ko kumetika abandi ingora uriya mukobwa zahoye tawe zabayo mama akamesane kanisha uriya mukobwa ngo ni umunyagishuri narabonye gitura turasenga Imana ishizira umuntu arashaka barangiza uko burangira arambira ngo reka dore no message yanditse umuntu tuziranye tubana twaba mu buryo gusa yamubwiye ngo mushingire umuhungu wabo barabwira ngo situyenduruze mu mubanda umunyagisho use atakuze ufanya nini kuituma zao kasi zao ni kazi ya sofu ituma zao la kama mao ni kusenga hii dunia ni kuomba papa na ukakati kama tulikuwa bili nyuma muzamuri biganza turere uvuga kandi kama atukuze kwizera Imana ituma zane zizera Imana ndio ukumva abantu ayo na pastor wao kwivuga ngo ni Imana ariko cyana tanga ariko yego bashuka we melade faride no eso kuno no utazi umujana bw'umuntu munyigisha gusenga twumva de nas yikubaho papa no kwikubaho barukanye Nimara na kusengera forode binyuze mu nzira za shortcut. Tukazuka mu tuzi n'ibibandi baho cyangwa ibitabo. Imana ba. Kweli. Bari mu kwinda umuntu yafuye. Nini yafuta mu ufa. Twese tuzo. Yesu no bayi. Ariko mu hagara. Akamaba mwoni bima, mwoni bijuru biba. Ureka ayo makuru. Turabahonyeje mu izina rya Yesu. Dutangaje ijuru ku mugaragaro. Dutangaje ubwami bw'Imana. Yesu yaravuze ngo tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Ibindi byose ni for free. Ambia wateja mugabira ngo papa, wewe usishaka ubwami bw'Imana no kiraza kwa. Ibindi byose ni ngao ya sasa kugura free muri yake kwa magarisiro. Ni for free. Iyo wasense ukamenya Imana ugashaka ubwami bw'Imana. Ibindi byose bizabiza. Suko Ashi Yesu Ashi Robana ngo utagira gutabona nisizo urinde kuranga Imana ngo utagira gutabona nisizo iya muri usabusi ari ukiya nusutu